Company meron tapos ay. Ayo ara warawari ya ramuan warawari na kukira ay takutaya kana. Matayo timatawana o kipuna wabba nuwa. Panamay nako kami yakana kamko akam rawawata anna muski rawami amo yami ari ro pai mamen nei ayna ro dinano ayre ke romi yai muskan rawaya tamemi paya royamo a pepe tu watau. Amen. Ai rapati missionary to wise na nakibore asan ni kau kaya ikaw na nara ingapong tapos sa iyo. Happy Sabbath. God is good all the time. Inupag daw ya. Yapon na nga di sumay na kami ni kabene kami yari kaya kami non rin no tameron na ngayon ng tapos sa iyo. Pasin na pen nebu on termauria jaswa inon roiron na tameron dabasay yapon na usmay emo may ronere emenay nanon piriton sinana ni karagua are yakara yakin na pe maninga te akam kuya de komemeta kun de live ko roni de termauria yo ya busmay ko na pe na kon tiawon termauri ay papa kintay yo ibusmay ko na pe kuya de kon oran de radio ko roni na pe de tapade komena yain yakin nam radio ya busmay ko na pe na kon termauri Jawa, dapat sayo. Kampen ibu semaya kami, kamu semaya kena peng kami ada, kamu asan dini aku robu pami tapon termauria jaswa, dapat saya. Ibu semaya kami, orang kami kampung non de dapat sayo. Kampen ibu semaya ki. Ya pun karab tahu ibu semaya nak koya. Anak turut tahu kau mana kai, tahu wise. Tahu ada yang ayah nak wina nak tiada jaswa nak kau nanti ngapung tabes sayo, ya bus main kami nak kon tahu antara mau dia apa pakai. Jadi ada sepang ada wasan kita roy kita missionary tahu ya, enari kita kakora kira kani kita di kita suara yang bong ni meora. Minus na din na ko inon rawan antara mau ni tayo. Sina tetaru ni kau kira, tetapu mereka melayai, nabusing kami, sina benente yon wera, ay kamerung sina tetaru nakon na suara, mana sina din na wala na po antar meawin tayo. Sa tetaru. Tamera kumaka yoho to pota, sinipoy ko oskai tau kon roirin nam tabas sayo. Are ko pene ni ko sira yai jaswan tetayo, pasina tetaru meawri ko ande poy ko. Sa penen roko tamera, may nanora angkay. Sa busi ko, kung nananongay doon, busumay na panasim may kaspungay na metam tiyawayo. Kung nakapara yara po na naroray kakitaw, metam kiyaki poroy menanom. Kung nabusumay na, o ni kapawira, pangayra nasim may kaspung, metam titayay. Kung nakakapayay na jasway nun tiyawayo, may muna ni karungkotukin. Kakapayari na tiyakin ang tiyaka, angan na ito ko na ang tiyakin ang tiyaka, jaswa na ko na naman kantaning. May nairurang ay tanong ora, kakapayay ng dinurong ay sinang ora yakin. Pay kaya retaro ni kani ko, saking kasi kororoy, may ni kororoy na si may Yesu Kristo, ay po ni ngay araw, ay oras na kami. Amen. On, napusiya, kain depen, anak-anak ko, kunay, aram mo temuan kunan, di po na po na ko ilan, tapos sa'yo. Ang dapat, Test. Hey. Test. Test.
iya nang garap ate tandanin kunay nang Rory Manuela syado nga amen nakakuep saro kung kan naraitiran mo kakawak sa usia na kaya asan miyokok bukin dukuan dara karya kira kinako mo sa buparang datar tamara kuminay karawa stemya tuan napo na boy ko Joshua inanon meura tapos sa Joshua sa Lori Joshua kakapaya ni kapena kikuasan nanganganira nanon de tuwi kaya pa rin nay tapos sa Joshua sa mga koki na koim akipon nampay subusi ko Joshua bako na Lori ni kapene Pay kaya ataw roy nang nanon tetaye. Mina irura Joshua kakapayaira kaya ataw roy kaya Joshua ay kaya ratataro pa ana meron ay kay bukin aranganga ibukin tetakinan tuwang kiryo ay kaya ratataro sa kanyo ron Yesu. Amen. Ako de ya dita ina benda kan jaron nanga ko mawrin de ngapong ngayo morali kite kai to wat Joshua mai ko na mga karigi autai ban mga ate ken wina na te kan tinga ngapong ngai ako kan ben mawri kan jaro yon ko bu ko ta ki ma ki yaro ko men ta boy kararo mawri ki doirin te ta pasai ako wa yang temani pa yas na ko ya ponte te ka pa ya ibukin te men de day ko sa busia te karo medicina pa ya kera kina ko moy kai sa rawai matan to wen kakapaya ayate
kamrapa kan te karesa. Dau de go kan terun tinga pung ya go de kakapaya gi ate de pa ya gi bo na de pa ya ka ko wa gi pa tinda tu ni ka ko ro gi non de karesa morari gi na be non de new dimensions yo de dimensions a go en e uringa gi iro urong tu wa Simeon ke katayan usia Joshua pa na Ona nora Yesu ang main buana and John na be. Ako wa ang ko na nan pa ko si Yesu ani kila kin domanta mo ay kakapaya Simeon ay kugure pa nora the mesa. Ako ante tinga mo ngayon ako lagi ako wa yeng na demanda de day yara na zero arawataw. Sekarang pa zero arawataw ay ang kay demanda de day yara na kakapaya ki mayroon tungwe Joshua na rona de day na nakaro na te karisa ayong andikira ke de yai naron nare kantan ngak ako wate digi buto wana ay non de pai para Mateo de magoro de bimer waiwa neng eta kakapay yai ate yakana wore de ke Yesu ako waro wate pun pais moroi mayron Joshua yare sakapay yang ai da ke de ke na pais moroi yai kai Sikogi di kagi na konteswa. Kaya nagipon na napay. Paayasan na nga nila. Sila mga kaligilagyan, kakapayagi, titiyay. Nanon na anakanta nga tiyaswa, inon de kalisa, inon na raputo ka, karo. Ay karapaya karon tiyay, tuwarawataw me, buna, leitara. Ay bukit na siyan tiyay, kasi ng mga auroin kakapayay. Ako ay de, nawar ka tikibutuwa na, iman na sina kakapayadi tiyay. Iwuta gina ko na koy na ate ka wale kya pa inaka gi pe na yoya tataru na rede ya boya ata Yesu na ko ata ku Yesu kana ko me ya ate akana wale ki ate siu ku na koy ya na ko pa pun me ya pai wen teswa ya ka gi pe na yoya ena ko na ye ako skala pa Yesu pa e pun kakapay ya ate ka wale ki Ante ya yo naman kakapayari kita tiyay, inanon naratataro, ni kamaka mandona, inanon doiling tatapas yay. Ako ya usia round missionary kay basa, kira ke kakapayari tiyay. Ako kamdap. Ako wala pa, kaya kami na yay sa tataro. And kakapaya zero. Joshua mandamaga sa tataro ano ko yung yawayo pa kuna kakapaya zero arawataw. Ni karikidagi apa tete ya yung yapa tete ya wana and kora daw ya. Paya yakaro pa na poga ni karikidagi tete yai na kondam kantan nga daw ya. Pa pare pure daw ya. Ay sakira rona rate yayo. Inanon mimitongim ay nanon namtangira. Narandasim may Yesu, araw ya wala sa kameo. Amen. Ako wayang de yasayo de kanjero ako sinawagin ako naranabon meron tapas sayo. Ako de tapas pun de bong dari mauri pun de bong nabon. Nabon Joshua Tepa ya kunan todoki. Ya pun wagi na ba may muana ni karo kwa tepong ngayon. Ya ni gwa sinakukure ya sinakakatunga. Pasti na doa nangangayro na po Joshua tingabong ngayon. Ako wa despangan tingabong ngayon pun ditan na ba tinapon na po. Ay ako tiyaga na titataro ki arom tataro. Ako wa titataro inon bong ay kakaisira raw pun tepay ay nang kakawag. Kwa kakawag intero ali kana aruna pa kuraw rin ako na titataro. Nabi ko na antina to kurakuram inon teigege nonimaki. Ayari titataro tepay kantin ngay Joshua inanon bongay kay pa bokara inanon spangara ay non narawagi
and the Melwayo. Yet I can't tell. Yes, now I don't want the young what the Spangayo on Tarayapa, the Spanga and Monte Cacao. The Spanga and Bongana, or the Spanga and Menina, Nakoida, the Manida. As when I go away, Ruyatan Unimeki, and the Paipara, but Hagi Laurenako, Nati Tataro. Yesu pa anadini lagi aron tetataru yari kanaro na pa kupasin tataru ako na pa kung tataru awan tuwana kawain tiritagi ayak yawa na kun Yeswa are ikarawa are maka are mon tatapu eng te spangara inon tirongorong ayo aragi bu emene ni mata yo ntama koronowa en kibuna ruwaiwa na wari ki amente kibu towana en garogoa en da ba bene tikibwana lora de tikiboyo ntama koronowa mata yo ntama koronowa kibuna ruwaiwa Damakoro na tikipo ni nawa. Damakoro no wa kibona ni nawa rikagi. Nikaro wa ruwai wangane tikipo ai ka karawawa tangi kamato ande de yei. Ngane ale ngai spangara ino ndata basa. Yana bo ki tongwe ara kora gyosna. Imanya wara kana na teka Yeswa. Ase ge kamene yei sa kabu baraki mora. Sa tataro. Tamarari karawa ambai tene bogi nagitotoki. Korapa Bukan the mel the merung, to Koragora, and I could dimmer to an Anganida. Anganida, the Amtaka and Mel, were you? The Dadaropa, the Payakawaki, in only Melrayu. Takapaya, Kaisakira, I put down Burangaida. Donida, Kawakinida, Narandasim Yesu. Amen. I go away the Tikipunimawa, the Tataro and Dagana. I'm gonna come Tataro, or take a Kairi, Iroya, Tani Mamma Tep. Pa akan tataro ndei ni maniapa ai isuta ni kawai pa anga noraki iroia amat e kwawa ai swang kami pa yase andeke iroia boy ange ngana ko tataro a kona ndi namru a kana ko sen bonota amtataro a kona tataro na kon tamam arab ai nangani ko ampai tamam no arab a kana kam tataro tai paransigo na yaruya sendaili ato kuinanuia ba yongo depa iruia na yatega ngai bes na ngai tai ka kairi iruia ba yatai tai ka aliai ba kam nangana kitamami kana kam suai ni busia na ngai kam nadataro ni kangai tamarari karawa ena tabua kiaram ena rokuwem ena tawa kiam tega yon napa na yarun tawa na ikarawa Unangani la karara sa tauya into bongay kapare yara bure may roura na yarorang guys kapare yabure akanabure nakoira te kairida na konta kaririaki na konaka meura mento buak pampai toya the maka tinabuak inagitoki amen ara panateka jesu oyo spangara no ko de sa kamatoa spangara non doini tabasei arora and tataro ye aron tetataro ako wa tetataro no punta baya monta kakawak ye pega tenua ge awa pega na sipai nanon tenongorong inon tetataro ari nira Yesu wayo ako wa temuan naron na tagi teaga na kangai tamara ari karaw ako wa ro akiari kitamara ay pagay tamam John na bay na Pontamara ari karo. Tamam mari karawa. Ito roin tayo na ko ibukim mo ibukim. Patira ari ko kay nanuya. Kitira ari ko kani boka kiyay. Tamam mari karawa. Ito roy ibusmay ko. Honongo gana ko pun kakwawa patamam ari karawa. Ari nanu na pa de tiritaki na tamam mari karawa na Yeswa.
Ake ataka nganga papun tirita kiroi nu kuwa inanun temeu ay nanun chon mek ayari tamam etau roi ni bai ni kaben na yorun na pun tamam a kunoria daga mangaya ante ngabung ngai ay ako ro era pana daga tiasmo sinak meme na koina rora stangidia rora skina asti men mangaya ay kinaira ay ate yaror era patiasmo aya pun nasina ngaida kiriai lagi kabua arotoma awara ditaki nanon mel ako wa inon turung wa tetatar wayu mua pai ikana kakawa kinanona garawa kini katiria ki tiaswai pa pun tiaswan ko wa mak on takawu ni tera ya tiaswai enora kainanom a kainanu nanon tepung tuana na tuana ere kona pun diai ikania on na koina metenano inano pa pun tiaswa ayatata yonada a hyunda kin tenano nga a hyunda kin tetangina neng takawa sibanga inon tetatarway ay kay pega anak ko na ni kay laro nam tataro nge ni kota nanon tetatarway yung are ni da Yesu tingabong ngayon enatapuak yaram ako waraw tiasuan tingabong ngayon tamara muan tetap Itiakin lagi dulu ya, tenan bayi pada kita tenan sekolah sebalik, dia semua itu mai siarana, punya siarana, aku konan mana dia yai, natung yai. Karena orang apa kuni inon namtain warang-warang, tebok ya bayi pada, aku kau apa, yai kipu tapi uwa, ayah kutu-kutu dia semua itu, kini kota aran dia semua itu, kuri, pailang kakawak yani, ayah ni pun aran dia semua. Tiaswa kita merari karawa ya yarana askuna ni maneviya na nartatam arana tuwana kinaki non de pai para Elohim ako wa Elohim de teka ye tekina kinanona pa tiaswa amene karawa kiki ke tamam amene karawa kiki ako ni makinna ako kapeni ya meo mirona kaya nene ikara wa ikiki yo nuri tapo ni kapeni kana tete tamam mayo ke just way ngai ari kina be pai amen na bana dia ka just ari nana pa muan de maga just way nana tapo ari mene yai karawa Ayah, dapat mereka yai karau. Awan na kawat Yesu. Muan tetap Yesu ayu awan teka. Itawa ki karau, itawa ki John na bayu. Muan teka katonga. Muan tiki mari re ingai. Bayai Yesu way. Ay yai na koina. Tingabung tabase. Dapat teka Yesu. Naran Yesu way Elohim. Aran Yesu na bay, era lagi na bay luya kan tepai para, ginon tepai para pa Yahweh. Pagina pa Yahweh, ako na natungan narana tapuro narana kangay Yahweh Elohim. Ay, pagina pa Yesu ayo, irwuri kaki ay Yahweh. Ay po tatano, ay luka tikikin meo inanon pairin jamana. Tetano wari airi ki patera pata meu ari no patia suai eu kona nduo rikaki ai rico ai boca de paiera ko kaina noia de paiera ko tangiria pai yak simene ikara wai kiki na erwo na pa era patia suana na boca tia sua bana pai John na bei siriai moni paia siriai nanga ngaia ke nanga ngaira na hoina Why just why no? Dengabung tabasay. Ako taga-tinua. Lo inon naman event tatarong way ari na Yesu yay nanon naman debu burakay. Ada kukunan ni man yay nanon nam tatarong.
Namtain tataro. Nagi kapunga na inilino ko Yesu wayo. Akarawagin kaparana kuwagin ano na. An karawagin karabinowagin te ngabong ngay. Paikay ya kakawagin ano manemen nam tataro. Kunangan ira karara sa tawiyay. Ako waro dira karara sa tawiyay. Kainis na kung kainano. Kay kainanum ako po ni kainanuya. Ay suway men buokaki. Asay buogya ta kainarikim. Kaya suway buogya ta de menna. Na yay tiaswa maka. Nora kainanum ni kwawa ay ako na ni buogya. Kana kun itag na ngay non detataro wrong te ngabong ngay. Tay mani nga detataro wrong. Pado money pa ya kakawaki. Nanon de meaw ni Kristian. Awan tiang ano ko na nor ko yay tiaswa na nora kainanum. Pangay yay te pa ya ko inanuya na ko suway man suwanga. Inanon detataro. Pakwag yataya gyagwag yataro na. Ay da para na tiaga tiaswa ba karawan ka natatante ngabong ngay. Ngayon ko di sonimek yo ani toya spa din sonimek enata de pa yan din koroya na kun tiaswa yo era pa tiaswa era kay nonom ko tangili yang era ko tangili non kay nonom mayo to dia marage gete kunikai aya ito de sense apes kay nonom de me way tiaswa po singaya ako nan buori kagi Yahweh Eng takawan magoro ayo ni takapene ni magoro ayo takapene ni magoro tuwana takapene ni kakawak inano ni kapene ni bong ay kay rong ting abong ngay eta ko teka na tay kay dira na kon takalidiak na kon nakameura nando buak ako waro takalidiak ay ara sigaro mo tara takalidiak te boy muan takakamek waron takalidiak punte buaka kan ge punte bure Ada bure enako na ilong tadan. Era para manin tetar wayo, eta kuat manin na. Tai kaidira na kon takari ya gidiaswa. Ako na kan meura men te buaga kayo ge men te bure ay pasinagi de kinakoye. Takapeni ayo inon bongin bong ay kay o takariri yari ki patepay kanga ay ice cream. Kaya pa yan ang tangiraki, inon demanda na demanda. Yagi nora tiaswa inon takaririya kayo na ila nora tangiran takaririya kayo yagi ataya pa yata dan daw na ako na tiaswa. Rapat tiaswa. Kuna tataro pa takaririya ki, kuagi kuna antukani kayo ya kuna antukani kayo. Nandarani Yesu ako na tataro pa takaririya ki na inon tiriyapuro ena mawa tiriyapuro. Men, napan dia kat Yesuswa. Ya bro, ya kikunan toki. Banyak pun itu manangan ada dan temuan ngabong ke dan jawa tuan ni kalau kaya bong yang ngaina. Tataro, pakonagi dengan takariri lagi. Ena mau tatan, ena kita ni ko. Inanon kapenen bong ngai tatan, ya katayan tau ko. Inanon takariri. Aku gugurein jawab na bayu. Enakangan na ko raw, muna tataro ni busiya ba, makan tatan na rin daw ko. Enagi daw ko, na namawa. Payagi ko na makan Yeswa, are tamaw waray karawa. Ano na buwag Yesu? Ayo tamaw, ayo tamaw. Muan tamaka raw, hindi nga pong tabas sa iyo. Usay nang katanya kuro-kuram ni kaniya, ngayon ko nakatanya kuro-kuram nang ko Pasinanora makan Yeswa, pa nagito kanikay kung wari mo ang debuak. Ako wala pa, tinurong unti nga pong tapaseng. At ako pa, ayo des pangaraw, wali na kita si pangayo. Na ayo takablan niya si panga. Nono ni Maura tando ni Mek. Seriyay ni Mawakin. Ako nakaragtutan ay noon de Rakarisa, de Dabduwem Yang. Ako Dabduwem Yang, punti de Karisa, Swakarako. Nakon de ngaun tabun may sina kan ngaun mane ay kaway ge kota kina turun dikira ge ay bundari kini ngaun ko kota kina turun dikira ge
ate ya ge wale ke ya ra watari ke ande kanga te mai si ke ya kwa eng sakito ki te kanga ni mawagi na ra kora ki ante ni katai ante ni kamerungira non jo sinako anon te kakawari tapo te bewa skawari ya amata ke ora ki to nora ki tapo te bewa sinakon ke te kawari ya kandararo ke apun memera tapo te bewa ke si sera si bobogi inanon naro ante dai to wana si ke te tora ka te ya ni maguri ni te bewa nang mau te tora ko waro te pai to wana kan ne samanga kateya noria inanon te meu sa karina to wana te tataro sa moana tataro kateya te koroya panga te sein inanon narawaki yana sinora te makan te tataro to wana te pai amanta kakawaki sa koroya kan inanon te ada chet pot nang bo te tataro te sein inon te moenga i kakakokoro ye yara te yara sina ben tata taron kai pun wa gara sein na yu kai no meya ai pun te tata taron tai no yan dari sika ko wa pa to wa tatan no ka ben ni bong mo to kora kora an kan dari ikarapa tiasu pa sinora to kora kora inga ke sagi kora kora na sinora kora kora tiasu pa timna to ni maguri pugina pa timna to tata taron ato ko pa ipun te kaina ba mi karisa non bongo iga ya te pa nang kora kora na ba ana wagi mi karisente te kapara para metera uringa ki yogi ang ando kinde kaben manang me gai minayo to tara wai gai ya sokira buda de eng te gota te tu we meang eng sa karawang kan dara kapara para tu wana inon tain ta kai no mata an kan exporo ko me gai min teriri yari os mangan kon kapara para yara ini kau tain kapara para inon de mania pa nang sinawa kain to ano kun de ando de tinu bubuang ya bubuang ke nang mais onda ke sa sian de tapas to wana sa kon kapara para ke kain na war sa kapara na wo kin yesu ai ako was ka ko pa ya ka ngani ki ali jakate ya ba nei ya sabun kate ya ne ben nako kali nara program inon tabo ge sabun busmaya kina gitu kina noia to kora ge paresiane ne si stagina te ngorong ge na ngorong to we senon tamane bari ya semangara kon kagio te tabuare ka ana me indoi te botan nomata inon te tapesina ban are buta ka buwa maragi ya butera weekend ka nomata ngaya kandaro ko te te bimna won surai te buina ge dimna to wana taye kan ge sa mangari kina berdei non nata bungan de council ada purari amasan ko de duwe ai ba ko ya ari kina berdei ka para yai mangori ana bana te ka duwe ai bukin dokin yesu ye ngai te ara yon manga te ko de na de rin pai para ga sina wagi non de betena makai nai me ko sa piri mai na bagi yare skala ba yesu pa pundagi ya kora ra ar kora nas kora pa yai yesu ya maka mele karawa buri kaki ay kona ni bogi go ngana ko timna tu an tantaro mangai yare ara ko ngana no ara kakai tau pa sipi aki maninga titataro mani ben nam tataro tamarari karawari enta buah garam ko tarana mani biya konangan ida ke swanga te pa ya ko ina no fisko ni paya ke ko ni kaina no yesu nangaru uringa takariri paya ke konan to kitadan etabe nu gogora rona aya te ya paya puni kana na tai ponnagi ako na kana ko tadan papun si yesu mak kamra bakanjero ana kakapaya ki tisbanga ndorin ta tabasei tamin jeswa pena moguri inanon ran inanon tumanta buai inanon takawai anon tepa makorwai songon konan dairaki di kuwa nangangaya na kuina ni mewa kina tetadaro kamra ba kamna kapaya kamna tikiroi the session ai mai rayu diga ya pung ngai ni the women ministry amra
Sikarapa de missionary dawe korapa bukin de dorong orang temeru na koiran de jawan tabas tayo ay nari kipa kakora kira kameru ngakira pasina time toa de dagi mechaso ay nun narataro naron na manidia kin de tangay tabas tayo o sikakowa de takadidi naron na diakin na de sa kapara ke missionary na koiran de ngabong ayo nari kipa kangay Josh Kurim ilora marari ki ngayon puni ngayon ni kapenir sa kakora ira sabi ni kakora pas na taro ay ra balik iti na jakat dawe ari asan diakin na di missionary dawe sina mga busi ari aya sina ye de janina ni nakatuka kita ikay sa busi sabi ni John Ware mas na anin tepugin alin. Tes. Tes.
tataro tamarari karawa suara Yahweh Elohim mena I roura roni ra toea aka kora kora ira toe no ka penen bo ngai kai sa taya patatan e ka tayan kai rira nako ni teran ka gurein John na bank na ke to kan kai rouna toea pa ya ingwe ko mena I karawa a ko kona a goruri ka kina ba bo ka kai na lora ai ka sirota ki ai de me away kora pa toea ona ka pai ai na kan te ka ri sen ka penen na kiaro kun te ai ani ko kora kora ira nam te kan tinga bongai tam name basina rona ki pasangan dina tuan toro irom nanga ngaira na koim kararo atu wale puaka ka oriana ko tatan bana ki tokani kai niteran wagin te kare se yon te tapoeng ai yon ki besa panin ai roura de manida pa pare pura tamara ka kora kora ira nena roura paskai na noiku ntiawayo naran nasimai Yesu arawe awara sakameu amen rapa te talbaurin tayo kain te karisa sa kasi kanuan na rakataono pa arani na para missionary akia konti tayo ara missionary kain na bami sabihin guys po tamanebe kain te karisa sa katara kanuan na rapora na konti taonon tayo ay kanda ba auring ada yai teriri bai para imin je takataono takameterne na ba imin teriri bai para kampesin na ba sabihin guys po tamanebe kampesin busmayak